Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka court admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA bandep khap mania fila ban call haki niki number. Kalalong kajing sarong ya kajela Meghalaya hadian bagi dekat jangka Meghalaya Arm Wrestling Association kila yok khor hado 100% ligi takma hagaran san yakun kiti balatip kum ka Asian Arm Wrestling Championship kabla long han New Delhi yakni garan san yakun kiti lapalong da ka People's Arm Wrestling Federation of India nado kalai hado ka kharui terek ujemang arja pesan ha ka baki don hado khat South Ligiri kablawan manishimenta kentup yakri India kabla pelong yakni garan san yakun hadian kajingwan pai shala ka jonga jela ka kunho ni lekai kala lek yakendo yo Superintendent of Police ka Ribhoy ban pen pa kajing songo alor ka jing ajing kershan jong ka tanat pulet Ribhoy komo chupentep hangni bagi don ru ki pulet gibla don bentalang hakni ka kenhon balam khamat doba Alan S Marpenyang ubolong kum tim coach but organizing secretary jong ka Meghalaya Arm Wrestling Association kong e tengah ai ngu blei ba lari las maringi tam e la ai ngi nu so ka job te tengah jonga ngadi Alan S Marpenyang ngadiru organizing secretary jong ka Meghalaya Arm Wrestling Association but ngadiru coach jong ka Meghalaya Arm Wrestling Association but nga ka jingile ikuni ka Asian Arm Wrestling Championship ka balong hapo Delhi men kani ba simenta naka Meghalaya team jongi ngidon kumba South Santiliki medal haka Asian ilakan thup langi ki para athletes ilakan thup langi ki master category ilakan thup langi ki senior category junior but ka grandmaster category jingile jongi menta apa ka ina jing ka Asian Arm Wrestling ka Asian tournament ting lajile barabar hi ya ka pamenta ka balong kalong Delhi ka jumlah Joseph Kaduna tengi kuai banginya li Asian menta naman ba matip ka kena boro ka kre wan mangai ledi ru ngala kre ba ka tournament menta kani ka jing let jingi Asian stay Langkapur ngile ka wall ngile ka Asian min system ru ada government kairap ini this time ba long kam approach mangi ya government kam approach memberi tang ko Delhi jadi tang kata ini ya pasang menyelut mak julut itu lah yang dia balut bun apa ngai lagi ru ngadi ba don ka police department umli tamang idan ni Wandalin Singyong ru ini dan apa ka 6 battalion po police department apa umran taka jingwan kedua jangai USP sini kamde bong bang ayu kwa pelat ba lembah jong ka Ribhoy police kan sayo ini medal nama ba uni medal ngala ya dia harin artnya usdam dia artnya usdam kejing testo menjongan saya ora ini medal apa international tengah wan hani kawan kedua SP surgery kawan ai kublai sama ada lembaga jung support ka jung lembaga jung support kini ki napa police reserve nangpo kam kini ki RI jung RO jung dapat kini staff ko fat dapat ngamdala ajar so ki keteng ki SP ke berem lu ki lairap hayanga ki don ki SP ki ba mensuaru rektor ki lairap tingawan de takatai bang akwa ban kundo bang burom ya ka ying mo film ya ka ying bang ayo ba play kala kan ti nga khang bang sayo ini so ba tinjo ko yang akwa ban ai kublai sha kerpang ya ka Meghalaya Arm Wrestling Association ki kamtam ba president Junsta Khabuli ya komjuru ai kublai ya ka police Ribhoy district berkunjung ya ki pilot escort ki balawan escort ini nado nagahoti dan ki bala jong kurji sungo berkat tim jong lawan men don kalaman ni nado menne nado nago airport hadu ane hapo seru umyam ki libo bat ko komjuru ai kublai kepang ya ki perlop projor ya ki bahi masam makila support nado mensim bangin yo kat ningut kat saupo santeli ki madam kami ses nak kalian jonga bangan ketui ki kena
samla om tang kena samla ru pet de pi hang ni idon ini kong starina ini di sanpo sunflies nam kerta idang don kata kamen sim yakun idang don kamen sim ya yale war kata ru yo silver medal badyang batman telada ini kerta jeng sanpo ar kerta idang yo medal te kiwe batang hapo jeng ir batang kitang bun maka lenti yakiru tengah kerpat yaki kena samla yaki senrang kentai ada kidon sap hakan ono ka igam ong tang haka muslim dari kidon ono ka sap ka kidon kimpenon kam hok ya ka sap ma plai menta pathe menta le babon ki abon pra ki kam snio ki kumta plai bisa ki jelai bagi drugs menta ki brio ki blamia tang ki ban lamit tang mobile lah siong nama ke ngam kwa kena belong tu ngakwa pinong aktif ke ben benon kami ka sap apidon